Assam Governor Dipuan nang sunsi KCC long iparapon thongkep department along aputak sami chingki chingbai amai pedupon. Property tax aputak suna sing terang pen parangketing open klardak pen kepacini pon. West Karbi Longri Abirta project atau work salam pon along bangki SK binting han sepensi spatek det pusi alam ki keklang. Assam Mela project iskima alam abutak pen sumbong lim jingka mulok bong alongan mondol atumpen nithoma parman kahmridam. Karbi Longri Abirta pen neli jitramsa non birtang ton pen langpon sinang. Pai ni pai kri troksi arni analu por pai kri sia por malompen Assam Governor Gulabchan Kataria Dipu railway stations anang sunsi MP MLS CM EMs MAC lapen ke Karbi Longri sia tumpen kangthum karnia sai pedupon. Lasod apidepen ki dipuma dipung operatum conference holong mai ing nipon bangso mailong KCC long pen ke parlopon department thong ke balong ke chingthura saimu ki claim keda ma putak smi chingki jewai perpon laso mailong Assam Governor Gulabchan Kataria MP Hori Chingki Karbi Longri MLS KAC CM Dr. John Monghan EMs MAC lapen ki Karbi Longri sia tumta chitong du Kataria unrespected Honorable MP Assam mangkangalong Central Lapen State Scheme in kedeng pon kuansi labang so sai ke claim pon ke tang loma ke tang tipon loma labang so puta klardak pen ke chini pon jia phansi Assam mangkang pi along samika humridam ason thak thak si ladak dipuan nang humri si Karbi Longri Tamas Council pen ke parlopon department thong kep an kuan pen si labang so sai ke deng pon ke chun loma chun chele pon peloma labang so puta klardak pen ke chini pon ji phansi nang humri lo क्या है कि यहाँ ऑटोनोमस काउंसिल है और जिला भी है। मैं हमेशा पूरे आसाम को घूम करके समझने का भी प्रयास कर रहा हूँ और वहाँ की जो कुछ भी केंद्र की सरकार की और राज्य सरकार की स्कीमें हैं उनमें किस प्रकार का काम चल रहा है, कितना चल रहा है, उसका रिव्यू भी करता हूँ। जितने भी बेनिफिशरीज हैं विभिन्न स्कीमों के उनको बुला करके भी उनका क्या कहना है। तो कई लोगों ने कहा जिनको पेंशन मिलती है थोड़ा और बढ़ाया जाए, किसी ने और थोड़ा अपने सुझाव दिए, पर अधिकांश लोगों ने जितनी स्कीमें हैं उनसे जो लाभान्वित हुए बहुत संतोष प्रकट किया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी दिया है और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि विभिन्न स्कीमों को ठेठ ज़मीन तक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। और यहाँ काउंसिल के सारे प्रतिनिधियों जनप्रतिनिधियों को कहा है कि अगली बार आऊँगा मैं तब आपको ये सारा Lapen non putsod nang humri apan ke bang thuji ahudwang bangki Karbi Longri Tamas Council ke parlup department thong ke patuman pan samiku PPSI ke claim pon nangji dolama labang so puthap tok jirpen council atum pen nang pachini nangji pusi governor pen puthot pachini pon thu डॉक्यूमेंट पहले पहुंचाऊंगा और आप स्वयं उसमें पार्टिसिपेट करें कि आपको कौन सी स्कीम में क्या कमी है, कहाँ और सुधार की जरूरत है, उसको सुधारेंगे। सर जो नया वो होना चाहिए, देखो मैं सोचता हूँ ये सारा चुनाव आयोग का काम है। वोटर लिस्ट कब बनती है, कैसे बनती है, कितने समय बनती है, इसमें कोई भी हम लोगों का निर्णय कोई मान्य नहीं होता है। ये जब चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव आयोग जो होता है वही वोटर लिस्ट कब बदलना, कब जोड़ना, कब घटाना, ये उनका काम है। और ये जो सीमांकन का जो अभी हुआ नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है उसका अपना एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में से जनता को सुनना, हियरिंग उनकी, उसके बाद वो निर्णय करते हैं। सर ये हमें सोचता हूँ कि ऑटोनोमस वैसे तो ये जो है काउंसिल है आज के टाइम, यहाँ के लोगों की ये डिमांड है कि हमको अलग से ही एक स्टेट का दर्जा मिले, इस तरह की तो इनकी डिमांड। Karbi Longri ke duk haibari matum Karbi Longri Tamas Council apan akim electoral selam weg nang jipu ki hang pon alama putak bangki mo chingki chingbai pon jongsi dolo putangti pola chhud arni pensi kupia sai pensi ki deng ponang jima bangki hala chhud arni bangsi chini po pusi Assam Governor Gulabchan Kataria pen pachini pon है विचाराधीन होगी हमारी तरफ से। अगर किसी से आगे बात करनी हो देखेंगे हम, जब कभी मिलेंगे तो क्या। अब सर ये हमें इंटरस्टेट बॉर्डर लेके बहुत क्लैश हो रहा है, मतलब देखो मैं सोचता हूँ कि हर समस्या का समाधान आपसी चर्चा के द्वारा ही होता है।
अगर हमारी बॉर्डर की सीमा यहाँ के है तो नागालैंड के साथ ही है। आपस में बैठ कर के चर्चा करें, एक बार में नहीं तो 4 बार बैठें, लेकिन टेबल पर ही उसका निर्णय करेंगे तो सबके लिए हितकारी हो। धन्यवाद। West Karbi Longri non malom kat thang plu balam ki labang ki ahom mela skipen to work slam pont hando labang so alam ki non bang ki tongka revenue circle alo semi alam ki klang bom tanglo la son si ahom mela to work slam pon along ki mondol pinpo kroke redax si pidun chot pusi pachini pon SK binting hanse long si dongka revenue circles along akam documents anke alang li long si ki dolap ajok si mondol atum sami longli ki tun vega bang phubang phietum phan sami longli ki pun pidama phan sami kisik sak de koluta pachini pon la per ki pinang ana kamang ki SK binting hanse pen si chipathek pon puta mondol atum pen akoi pi pon thu bangso SK binting hanse pen ke chipathek era jok pen si limsika sumbino arong ara tum pen competitions atangka ke long dun nang jira tum sabi long dun de lopsi ra tum pen than pon renti jengkha pen babuteron Karbi Longri Abirta la sola pakai ini kita nih sui modal bocor modal ke plan kalau SKC plan itu sih masih masih nih kita soalnya kayak tas pakai sui nanti dulu lo itu kok map ini adalah tuh sih bang lihat sekarang kayak yang halat tum nang survey long nang ke lada pen original job bang nang lu tunde di masih ada kan itu nang survey tunta nang kan lekhe deh lada mundal tum nang sido bang so kata ke kamu oh kalau lo kamu bang ini long minta so details ke ini long masih beli ada penting amane lah ini mantap boleh ya kamu bang ya konsil lemah isi boleh ya masih panen hok yang militar lemah dia boleh lemah dia langri dengan pulang nih apa sini nilong kayak isi dokumen tadi nang draft ini tentang ada ini lada mondol tum kan long le pe kon pulat la soda ku jogon pe rap kan tan kon pe sitame rara tum besi long le tilo pulat la da alam abang rap tum sitame tan pachini thai kheda la sinang ni tum na hin tan la so ka so aputha opisi tum pesan koi ya la name rap tum long le pe kon sitame ladak sini tum nang pe kon lo punang yong dun dak le mondol tum kachera long le ta amasya number bahai tabare pulat solam kana ho la solam tare lige panchini nde puluh masih nah dan penting di sini atau genting siang kon klem payment lada nang sarvi tum bang ke non bang ke min tum nang kan nang ke nang toy chot tum han office lang si sop tabe me he nang ni ke chini to nateng ko la bang so ko tha son si rat ni ko sam la nang li hin chek kan lam chini nali itu malah benting malah rodang dan benting han benting masih harus si bepo lan dulu ke lang ni so ya penan sini Anda sa alat tentang penanganan lipan sistem ya koi ke mandu maksud alam lagi ni lida ciri lo है no ठीक है नहीं lida kosong lah survey के नहीं lida ha itu jet ha tak pen sumupong pen dakan ke नहीं lida dulu tadi amen ke नहीं lipan hala suta nililon montor binang muti sumupong long kami nantang lo dakan tang lo kita long thong ke perjan dekhe deh lo amasi pupo lagda ke details son lo pupo Nge asui ke las ke ni sui ke nang kok le bon mon to sui ke lada la bang so details long ji phan ke alang ni printing han se long si us nang bi tin pen kalang West Karbi Long District a hampi labang ki hambren sidulu bon sami labang so branch secretary asai hemlong ki kampa vedet si sampidang asong si na mandelu athike pinang an adak pen sa branch secretary pen ki claim pon kidam nang ji asai ke du an sami difus chipon cholablo lapan ki professional text pen dang lok sami kapre a text sami dipuan si text sami ing thandam nang ver diktilu laso jok pen West Karbi Long asor ke text ipidam nang jianta dipuan si dam nang kok diktilu lapen ki laso jok pen pinang anara tum ki sunang kok lo lapen non e prangki bang ziki property tax tami en pon pu pusi suna sing terang pen pharke thinu pen ningje pon hambren pen rai kombi Karbi Longri Abirta council sorry lah property tax apa tak bang ke lagi orang Assam lo itu Karbi Long shot aja masih lagi Assam government instruction lo dan dari itu Karbi Long untuk musuh itu roti dan semi
all executive officer only is in charge and both the OSD plus in charge executive officer hamren dan committee is in charge and both. Lasi itu karbangan atau sosial authority antara order itu masih itu lah payment penangji hem property tax yang di biri tumbuhan tumbuhan lepas hem kopi hema helang hema masam tak hema full building hema RCC hema lahai property tax kena kau ke lagi isi revenue lahai property tax NC dah tawar aphan lo kontu me aphan lo but drainage aphan lo dah municipal board area man the town committee area masuk development aphan si abang so property tax and penangji tu isi order nanti asam government kan nanti karena council itu kan sendiri masih itu hamrenta unimplement pun bilang sami itu body lo masih so public pen listening the boy kusitu itu PJP tambah men ajong sila mana tax pinang po kote mana lumdut sih masih cuma awareness pinang po masih itu award pen sami so awareness pion lo si property tax ko pen PJC itu pinang po iman ini kan nampilan itu revenue kau baji jadi yang jungjung sih soalnya town committee nanti municipal board ke yang jungjung pula te employee tu mana itu salary penanggi kapan ke development account itu claim penanggi isilahai staff atau salary itu penang kau beli kapan development account claim penang kau je proxy itu nak property tax ta itu urun penang kau lalu kita yang jungjung oleh kamu lo konta development aphan lo dan plus la kita staff salary konta takkan sih penang kau la property tax tapi proxy itu pinang kau lagi itu hamren town committee cokelo all over kadang town committee menurut sepuluh doan lo kan all over Assam lagi all over Assam all over India itu dah hamren cokelo Kidam tang pai pai ni pai cap crazy lepan creeply lani thoma pharman sabi sumok bong lim chikya mulok bong along larong thom havar along Assam mela scheme pen to work salam pon along longli ki dun bek atum pen compensations atang ka kelong li lapen kelong nang zero na teng pen kelong li arara tumalong an montol atum pen kong dia sai pe de pon labang su scheme to work salam pon ji pon along bangki longli an bangki pipon weg nang ji aron du bonds to make compensations ateng pen kelong nang ji aron ateng pen kelong dun de tumunta do bom lang la pon chot kalilang longli ki dun weg abang phubang phi atum pen sami pinyani anta tangka kelong dun de tumunta do u khang jangan lang la silbangso ahom mela scheme pen kislapan to wara long rara tum longli ki tun vega tum semi tangka bangki chilong vek nang jipu rara sai klem bang pu krishna timung pen puthot body pon thusi mondola tum pen ni thoma pharman labangso havar along puthot ka humri asai ket pede pon mondola tum pen labangso sai kedeng pon along semi labangso melong pen longli ki tun vek rara tum pen semi compensation sa tangka kelong dun de rara tum pen puthot mondola tum long puthot chirap chitu dun thu la council pen order teng pote long vek pu sining thelo athema alang tuma long le vek lake mane private mane department na long le putta kaliam thang jong apu aphiar ni pen along le pina la se alang tu putta da dolor side la si la so teng aron teng pote la bangke long vek pu sining thelo ti rar phan dak lam ke chetam pontan song mili ke than bon gang tuma la lo ili tum im thang long le pina ko ini sidona arona teng pen itum chuniri pen itum department long alu da pale alo asike bang nola su ka chuniri al teng men si pinia nia da la bang to secondian pone inquiry ke bang lo ase prang sami ining siwet do lo pote ining siben chuniri lo pote department sor pen me council sami itum hanang langban pope itum hang ke long ya teng pen nang pipon to si ning thelo Ini berita bangkil an sekang ton poneglo do me thang me kardom